जतनो बेले बेलेके हामबाय दै सबानि सिबाय दिनै सालकतेकनि उलाव फायहैनो निब्राहानि जत हास्तेनि हा दै दफानो हामजाकनाय हा दै दफानि बागै सुरियै दंनाय हा दै दफानि बागै गोबां मै इमां नुगै दंनाय बरफनो वान सगुन हाहायनो दिनै देवायसा सिनि हास्तेनि जत लुकुरकनि थानिगो सिनि TPF ni kokmang haikaba sini TPF ni besang ni tangbetang haikaba TPF ni besang ni soba abarno isisa lukurung ni thanigo share khane ni bagai haikaba srai ke barmo shirona ni bagai sangtini press meet ma phaika tani khake lukurung ni bakaw kabang sung tabuk ni ozorawo TPF le tangai khorang krika TPF ni standpoint tam TPF tam koksa jotono na singja even tini political party sini regional political organization ba regional political leaders ro tei sini sadharan tongkosong hati jofana hamjaknai ro jotono na singja abni bagine tini sing wan sugui nei kha jetu sini dokharo gobang ma na singi tongmani khorang khanana ni musungui tongmani abono clear kaisa picture ronani bagai sing tini press meet ma phai engke puilani sanai gobang ma kok tongu sini lukurokni thanigo kok pesar jangnai haipano present situation no sing tini puila sagra present situation no sing naikang khake kaisa kok balai khena sing sini lukurok bai kok srai khai sing kok salani nangjabi to kok ungke obati hai idani jotono sini tipra hastini lukurok hai ke ba organization do kabangma political non political social oba organization do beskang edisi song marino tei beskang edisini song marino tengei jotono one shot laijak wana laijak tei khabrum laijak abno tegine TPF ni tinini press meet TPF o kokma saya beskang puila ni kokma sanai edisi election 17 May gone period pai thangja kadal election ngai sarkar kathal gothon khajani tongani thangai 2020 ni 17 May kiaba tipa hastini sini kabangma political organization ba kabangma political leaders ro aboni ke objection klaya kara legal kuno justice ba legal fight ba challenge khayani bagai 6 month after 6 month obhai continuously extension khlai additionally songmari no stobita tongro chakha ba tongro nani trying to sing naisini jaikha sini political leaders ro ke abon tei challenge khayani kri aboni bagai TPF challenge ma khaika high court ro tangai coronavirus pandemic ni bumungti Tripura ni TTA disini election no indigenous ro ni minimum je rights political rights tongmani or political enjoyment tongmani no san tangai arjaga wo boycott khlai tong development no te election no tangai stogi to tongja abani challenge sing high court of case khlaika sing o high court case claimani high court case claimani ya gulo kebu individual thangai case khlaipika abo jotono nugo lukuro belai ke sanga abono nugo khaba khatang kha belai ke wara ma simsa bungja kha 6 month after 6 month thangi tongpro kebo high court case file khaine kri kintu jepra case file khaige TPF read petition abo read petition te supreme court ni chief justice ni high court ni chief justice ni division bench sa jepro aboni hearing na two time hearing kha aboni pore individually thangi kebo khaipika kaham ko haifano orane wa sajanai tomon ka haisi ADC election tigi TPF ni challenge si tawa high court ni order by bound ngai beskang 70 May phayani sakang ne election complete khai gai total government form khajak ma angnai 70 May ni sakang nei high court order khaima baitabo election ngani bagai balai khene turju government saito bui mato declare gai isa salchi aba khai gai TPF ni soba baisiti ni election declare khaijaknani thangai dong number 1 te kaisaro sanani nango jepro 17 May ADC election no stop khaigai GK rauna asokha apro GK rauna nori hasteni sini bubagrani bo songtabu bkathang tongko bubagrani bo songtabu dofani soba khaine hine dofani sabung khaine hine besagai phai tongke bonano sini dofani ozma song lagai lockdown jesem sal tongsak sing bono sini naikol phang hisabe gai
committee khagai bono committee ni chairman khajak thang administrative ni full power ADC ni naikol phang bubagrani yakor jak thang hnai sung memorandum submit khaika rajyapal no a movement khaika lockdown ni jorago afro ত্রিপুরানি কোনো রাজনৈতিক অর্গানাইজেশন বা কোনো সোশ্যাল অর্গানাইজেশন অসবানো সাপোর্ট খাইনাই গরৈ তে অসবানো কেবিংগৈ বাসামানি নুকজাখা লকডাউন नि जरागो मुभमेन्ट अखारि माया बरक जमायत ngै माया आबा हाइरखलायै जों सामानि नुखा फियाबा बलाइखा खातंमा संसा सिनि ब्रु सोशल अर्गानाइजेशन नि पक्ष थेके गोबांमा आरोनि अर्गानाइजेशन यूथ वुमेन्स ब्रु BSco अब हाइके बरक सपोर्ट खाइका सिनि मुभमेन्ट न YBL गलाइ बलाइके पाइखलाय हामबाय अब हाइखलायै जों जबा खाइगै जों आ जबानो केबो तिनि टिप्रा हानि बरक र खरांथि साया इभेन जों खरांथि सामानोसि बुबाग्रानो एडिसिओ नाइकल फांरोके मुसांगिया आबनो ऑब्जेक्शन दोनाय जतो मथा इभेन मिनिस्टार पर्यन्त सागो आनिसलाय तला सिंनाय अब हाइरखलाय गोबां माइ केबिं नुनुखा गोबां अर्गानाइजेशन आइनो ग्रि रखनै वाना मासिंसा हाइफानो टीपीएफ चैलेंज खाइगै निजेनि पॉलिटिकल राइट्स जेप्रो किसी साफानो वायलेशन खाइजाखा किसी साफानो राइट्स सेकजाखा आफ्रो टीपीएफ सिंगल बासागै चैलेंज खाइगो ओ हावो तिनि ओ सिंगल नि आवाज बाय हाई कोर्ट बाउन नंगै तिनि डिक्लेयर मा खाइनै एडिसी नि इलेक्शन बाउन नंथा आबो टीपीएफ जे लामा फुनुक बनि जे टीपीएफ चबा खाइमानि आ सबानो तिनि सिटी प्रसारक तर खलाइगै स्रंनानि बा हिमनानि सेंद्र आबनि बागै टीपीएफ नि नाव बारबाय हिमनानि स्रंखा सेंखा बुचाखा आबनि बागै जों पाइपलाया हामबाय दै सबानि सिबाय माया फारो टीपीएफ नि आइडियोलॉजी ना नाहारै दाबो इलेक्शन नि बागै खाब्रमै फिलो दंनाय न बुबाग्रानो जे बरग्रो मोसांजा ग्यांनाय एडिसी नक फांसंनानि बागै मोसांजा ग्यांनाय तिनि बुबाग्रानि नेतृत्वनो एडिसी दखल खाइनायनि बागै जत थानसा हनै तिनि जतनो साइट बै फाइलेखा आबनि बागै बरंनो पाइपलाया चबानि चिबाय माया आबा कके फाइ गोबांमा लुकुथुम पान्दावो गोबांमा कक कासागो कक खनाव थानसा मथा अंखा थानसा मथा अब जत फाइबायदि टीपीएफ फाइनाय टीपीएफ फाइदि टीपीएफ बैसों जतनो थानसा हनै जों बुबाग्रानि कक्तैबो खोनागो गोबांमा इन्डिविजुअल अथवा गोबांमा मथानि बिसिंतिबो खोनागो तांगै पीके मेडाम ले टीपीएफ ले थानसागो फाया दे थानसानो हाजागे दे तांगै तिनि बुबाग्रानो तैगि बसि एडिसी नाइकल फांग्रानाय हनैबा तांगै तिनिले बसिरिं सिरिं तंका बियां कमाखा अबहाय गोबांमा बरक इक्वेशन फाय आबनो जों तिनि क्लेरिफिकेशन जानि फाय कके हाय टीपीएफ उनका लामा फुनुकनाय अदफानो टीपीएफ उनका अदफानि सभा खाइनाय सेंक्राक मथा आबनि बागै जेफ्रो अ टीपीएफ जेफ्रो अ खाओ सभा खाइजाखै माखा आफ्रो जों सभा खाइखा आरो निगो आइन दे दं तमाम रेस्ट्रिक्शन दं टीपीएफ के बुने किरिया सिंगल सभा खाइखै किन्तु आस सिंगल सभा खाइखै पेन्डेमिक टीपी सिंगो कोनो राजनैतिक अर्गानाइजेशन काइसाफानो टीपीएफ नि सभा बायबाक्सा बोसारमानाय जों नुक्लिया आइ नुक्लिया थांगे जेफ्रोसो जिकेरावनो नरि बुआग्रानो रदि हफ्राबो कोनो एकटा सिंगल पार्टी फाइगै सपोर्ट खाइनाय गरै इने इन्डिविजुअल खरबसा इने बेलाय हामबाय मारगो सिनि बिसिं सिनि बरम गरां दा बिसिं ब खरबसानो सोशल मीडिया तै ब सपोर्ट खाइखा बेलाय के बनो पाइपलाय जवानि सिबाय माया क्या बात है कबांगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बा कबांगा ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स रोनो खा टीपीएफ ने अगेंस्ट से कॉक सामानी बनी उलो जेप्रो सं चैलेंज खाइखा सभा खाइखा आ सभागोबो केबो सिनि सभानो सपोर्ट खाइ हनै अथवा सिनि सभागो जों बतंग हनै बसाइ फैमनै जों लुकिया खो सिंगल न टीपीएफ चैलेंज खाइ बनी उलो बिसजि टेबल मा बुथार जाखा बिसजि बुथार जाक बन तैगै चैलेंज खाइनाय लीगली ते पब्लिक मूवमेंट पेंडेमिक नि लो ब्ला ब्ला तंगनि बिसिंगनो साकनि राइट्स वायलेशन खाइजाक तंगनि बुथार जागै तंगनि आबनि प्रतिबादे चैलेंज खाइफ्रो बाहायनो काइसाफानो कुनो राजनैतिक मथा
কোনো রাজনৈতিক মথা এনি পলিটিক্যাল পার্টি আবনো जों नुग्याखो नगेरमानि खरांयासाक मामानि सबाव बाक्सा ओंखार मामानि आरो साइसाइ नुग्याखा सिनि सबानो केरिंगैसि गारि साका गुरबे गुरसे हनै सभा खाइनै र खाइ दङो सरकार पार्टी दंनाय आईपीएफटीडी बीजेपी अब हाइरखे जों गोबांमा नुखा आबोनि उनावबो डीपीएफ सिंगल फाइट खाइ दङो बेटल फिल्ड टिप्रासा एक्जिस्टेंट टिप्रा हानि बागै ini masih bahawa kebawa hana hamjangai do hana hamjangai donggo fataro angkai kok saraya nok singa hujagai kok sanai haipane bo TPF ni phan piaba tini battle field angkai TPF ni soinik rok TPF ni senkra rok 7 years running go tabok soba khai dongmani hasiningkai sason chini ma nai ini sengloka tipra hani chini tipra saro सासन सेक्रेटारियान बागै लामा नायतुकनानि सेंसाखा बेलायखेनो मोस्ट वेलकाम लामा नायतुकनानि सेंनाय दङ मा रोंनाय दङ क्या बाताबो लुकुराव आं क्लेरिफिकेशन रोजाबनाय कर हायसि थानसा मथानि बिसिङाव तांगै पिके मेडाम नुकिया तांगै फाया बुवा ग्रारिङै दङै बतामनि फाया आ जागाव क्लियर कैसे स्टैंड पॉइंट टीपीएफ बासायका 2014 13 जून आफ्रो थानसा मथा बासायको बुबाग्रा बहायनो सखायाखौ दफानि बागै बाफ्रो कांग्रेस सखायदों ते आईपीएफटी बरकनि पार्टी स्टैंड पॉइंट नो बखायदों जत पॉलिटिकल पार्टी जादने पार्टी स्टैंड पॉइंट नो खलायदों बुबाग्रानो तैगै ताबक जतनो इमां नुकदा सेंखा बुबाग्रानो जेफ्रो टीपीएफ बुबाग्रानि तै कक्ति सागै दङ आफ्रो केबो बुबाग्रानो मोजां जागिया दंमोन फियाबातिनि मोजां जाखा ब्राय गाहामखा हायफानो और तामनि बागै थानसा मथावो पिके मेडाम फाया खमानि कके गांगे खना थानसा मथा तामनि बागै थानसा हनै बुबाग्रा रिंखा हा सिनिखाय सासन सिनि मा नाय हनै बुबाग्रा स्लोगान तिसाखा पहिलाबो दफा उनावबो दफा एनआरसी शेए जत आबनो जों बाक्सा बाक्सा लागि सुप्रीम कोर्टआवबो थांलायखा अबनो नाहारै जों बुबाग्रानो अम हाय खरां तिसामानाय अम हाय सामं खाइ फायनाय सिनि हानि बाग्रा बासाय फैखां खांखै टीपीएफ 7 বছর হিংমানি পরিশ্রম কলমতৈ যত প্রপার্টি বা শক্তি ন বুবাগ্রানো ইয়াফাरै বুবাগ্রানো ন গরম রগৈ जों सामु खाइरो नाय हनै बनो नायकल फांसंनानि बागै जत बुबाग्रानो सापोर्ट खाइता ताबक थानसा मथावो जों ताम हसिनै बनो आसम सा हसिनै आसम सा लागि थानसा मथारिंमान जागावो जों नुखा टिप्रालेन्ड ते ग्रेटर टिप्रालेन्ड अबनो तैगै जों थानसा अंमानि नुखा जतनो आबनो तैगै गोबांमा वानसबो गोबांमा संगो ताबक किसिसा इशु न तैगै बा आइडियोलॉजी ने तैगै जों किसिसा कक्सनाय तानि खांके गोबांमा बरक टीपीएफ न गोबांमा न ताकबो क्लियरिंग याखो टीपीएफ सागा आवर लैंड आवर राइट्स डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट ऑल इलीगल इमाइग्रेंट्स फ्रॉम त्रिपुरा एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 1948 19 जुलाई काटअप किया इनका ओ सबानो तैगै सुप्रीम कोर्ट ताबक फाइनल हियरिंग स्टेज ऑफ बथाकजा कोरोना वायरस नि पेंडेमिक नि बमंतै तिनि जरातै फिजिकल हियरिंग नि ऑर्डर खायाको सुप्रीम कोर्ट कोना सुप्रीम कोर्ट केस कतर कतर गोबां पेंडिंग दंगो तिनि फिजिकल हियरिंग नि ऑर्डर खायाको काइसाफान केस नि फिजिकल हियरिंग या ताबो स्टॉप जा कोरोना वायरस नि पेंडेमिक बाइकेने आबो फाइनल हियरिंग सिनि फाइनाय अब हाइकेने सिनि एडवोकेट रक सिनि सुप्रीम कोर्ट काहाम खाइगै सिनि 18 तारिख मार्च उनानि दंगनि ताबो पेंडिंग न तबजा कारण स्राय स्राय किसिनि आइडियोलॉजी गनो जत लुकुरग्र आं सानानि मुसुगो जे एनआरसी 1948 19 जुलाई काटो बियर डेट ने सिस्टम ताबो चैलेंज खाइगे टीपीएफ सिंगल चैलेंज खाइगे ता सुप्रीम कोर्ट लास्ट फाइनल स्टेज ओ थांजागन खांगे जों आकुटनि फेक नो खिबि गय आकुटनि लास्ट फाइनल हियरिंग नो नासिंया गय जों जे जों सेन खाहनै सानानि आम ऑप्शन दं आबनि बागै जों सिनि एनआरसी काटो बियर डेट 1948 जों कम्प्रोमाइज खाया सिनि आइडियोलॉजी ने जों कखनो कम्प्रोमाइज खाया नांके जे नांमानि ने जों सभा खायनाय कियाबा आइडियोलॉजी नो कम्प्रोमाइज अबसे थानसामा थावनुखा आईपीएफटी सेपरेट स्टेट एडीसी एरिया बेसिक
Greater Tripura Land Bobagrani Bisinte Senkanaka, Abana Santago clearing Yako, Greater Tripura Land, ni English ni Otong Hanke, Z Tripura area Tomani, Boni body but they would Puari Polop money. Paybe extension can Harman Abana Sena, Greater Tripura Land, Anguchi money. Tomon Omati Haitong Hankanke, our table issue Potor, Avakahamko. Kiaba, Greater Tripura Land ni Bisingo, Tabu Z Tripura, half heart of money. Hapa ni bisi illegal immigrants rong tong kang hane am sani kimi ro kang ke ang illegal immigrants by compromise khaima siklai dai aba ani NRC ni logico abo kebeng klai go amne balai akra land othoba sini separate state ni issue no sing table kaham klai study khayani sini nang TPF te o ideology na sing tini zorate support khaya ko tao Take a sako. At this election, Jota Palka Tangai, Sason Sheklashina. Yes, welcome. Sason Shanai. TPF is Sason Sek Neighbor. TPM a High Court of Case Kairoboy, at this election, with our order Kairo Neighbor. TPF obviously Sason Shektani Bata. Sason Shek Lago. As I go up, Tamsang said the name, most welcome Tamsang said in any bagay, and Tamsang Manino, Hamzaga, Edishi Power Double Canadian Bagay, the Prasara, Angelic Party, Tamsang Ka. About TPF ni, Yarang ni, Bubar Barmasi, Yarang Power of the Abi Bagay, or Yarang Nitava, Bubar Nupzaka Hasi. Bonibagay, Belay Blake Hambai, Siri Tamsamotago, Panero, Bubar Grab, Raksha, Tamsak Nayo. Piabar Niwaka Kok Hasi, Tabo. Election election purpose of Tamsang Nine Kanke. Zota Angelic Party that our Tamsang Palestine Kanke. Angelic Party Sabu Tamsa Unka. The Ninukasang, IPFT by Tipramota, Tamsanka, Tipramota Wasini, TSP, Tipraha Paika. Like a Kahamkok, Soba, Sovani Sibai Burns and Hamairo. Kiabate, Angelic Party, INPT Tonko, INPT Pajaninango, the INPT Novo, Shonman Satin, the Harsakan in Nango. Zodina Result Party Alliance. Soy hat ito kanibagay sa bakay na ikangke, jo to regional party ni equal respect, honor, acceptable kaysa kanin lang may. Dahil kaysa ko, sina IPF tiro, tabo, borok alliance na yakagay, tansa mo tawo paika. Dalay kaham ko. Ora kaysa singung hay, IPF tike BJP na yakari paika. Hage, nakiba, BJP na tong tutoy na edisyo butokol kanya hage. Abo, sing study makanya ko. Taming kangke, Tabak sing Zoto no huna, Tansa Unka, sin regional parties, ekok lagi sing edisyo dokol kanya sila belay kahamko. Kaya ba soy dok ni bagay soba kanya ni bagay Tansa ungwanya ni bagay. Tag buto butang anya kay. TPF single seat 7 years running soba pay tung kangke. O soba no Zoto Tansa mo tartini korang yasagdi detect delete deport all illegal migrants from Tripura cut off their date 1947 19 July. Bangladeshi illegal immigrants go back. Slogan Baksa ni Mano. Even should edisi go ekok ke basalai thanglai malia ba thamsa ke thanglai sinani asan uddesho wi de thamsa. Thamsa abani bagai nangna nangai kusung gosong thamsa te keplai ke soba khalenani bagai. Engkai tini kebangma seng lukurong ni kaisa seng phayu kebangma lukurong ni seng phayu tini IPFT BJP by alliance tong kota bagu discussion chole tong hin borok sago ayang botong ko alliance edisio botong khaine ni bagai Tiprasa unity belai kaham ko engka taba oro na kaisa proshno phayu BJP ni andaro tongo IPFT ta IPFT ni andaro tongo Tansa ni andaro tongo Sabha obo haiklai gei seng sini ideology no seng abobai machine khaina ni bagai seng observe khai tongkho abni bagane kisat dini pore observation painai boni ulono saklainai Tansa mo thago seng join khainai de khaya te khaike bahai ke khainai Tansa mo thani borokni samung humung no buseng kaham ke naigranai tani khake tomaro te Tansa kha tang taba borokni file slai le machine sinugo file tomar slai jak seng sign my agreement Tini seng no BJP ya kai kai hanai pia batabo ko minister po tong ko alliance tong ko abne bagai seng yakar kai ko mano ko seng confused nang abne bagai IPFT Tripura state assembly ngo BJP bai dokol khaina ni te adisi election of IPFT dokol khaina ni obani rajnaitik je ta hunai power je power no seng achievement khaina ni bagai je borok
strategic planning je nai tongmani abono sung tebe study khaina nangkho tebe clearing na nangkho boni porine thansa mo thano sung bahai ke join khainai abo dakti ne decision bijak khai abne bagai central working committee tini central working committee ni hoite abono tini koksa batang kha thansa mo thao ba thansa ni joto ko thalai mungo sung thangya haya thansa no songsanai yarung si sung yarung ke nogor kisa phaiman bai kobonya blai kobon manu bede kuthi kobonai manu kintu yarung suwoi tong hawa bo kobonya already si blai thang yarung thang roso ko thang basanai abni bagai buba grano harin bagra hisabe plangna di bagai TPF ya pangli simi busuk zoratoi ne soba khai tongo khai thangnai phiaba bagra jodi ne hanin nokphang hanin bagra angai nokphang hisabe gaine sung je soba khaimani butang bai kene bo kapai ngani bagai mentality ready tongkhang khai boni samung batang boni ideology boni planning joto ready tongkhang khai TPF bono hamesha support khlainai kintu ideology ba boni planning jodi ne boni strategy planning ba boni ideology mungsa jagawo gaping tongkhang khangke sung buba grana art jagawo kaham khlai kok sagai abono te waisa kipili finally bangai kok sanai amni bangai sung double study no tongo nai tongko tiprahani joto lukurokro sung koiga naising de TPF na nirok soba khaimani no muthakna musugyang khangke TPF ni soba na nirok hamjakhe TPF te soba krak khairana ni bangai TPF ni sengkrak ni soba ni dahar mungno niro bisas narbi tini jora hamyani jora khane TPF single je soba khai tongmani o soba ni khorang no nirok sodi hnai je khana thang o soba ni khorang no apply ke tongrana ni khangke sini ideology na sung agency be compromise kaya agency be haloya karmani bangai se political power ni bangai game thingya political power ni bangai abni bangai na sung challenge khainai haseng kolsa be sini ngai wapi kongsa bu sini ngai sini ha sini sason ma ngai apa lagi sini politically non politically legally fight khai tongo fight khai gi thangai asakle tinini lukuno saklai mung niro kebang ba sung tongnai sungdi kebang ba hanai thamsa hansa ga de thamsa tamni bagai political power saklainani bagai na hati dofani bagai choba khainani bagai coba khainani khangke 7 years TPF single coba khaidang aro nirok joto baksa coba ongkake aro thamsang kha political power experiment khainani bangai thamsa nangke strategy planning mas namnai tamu sabo bai bahai ke deal khaitong ka bubagra abna sung lugya ko siya ko IPF state government mai tamu deal khaito internal te waisa sung ta edisi election bai tamu deal khaitong abo joto sung srai saki simani porine abna sung bahai ke support khainai bahai ke thamsa join khainai abna sung saklai jaklai asal nangtang tinini press meet jotono hambai ang khakaigo nirok jotono hani lukuro hat ita kono hamjak nairo TPF ni khorang kaplai no nirok kaplai khorang mangno nugoi tongnani musung nai hne ang khakaigo te ojora ronai hne ang khakai jotono hambai te chobani sibai